Салому алайкум бародаро. Ин омадаем портирбозори шаҳри Хуҷанд. Портиро як-якта навор мегирем бародаро. Аз шумо дастгирӣ лайкотона мезанед. Видео падилис мекунед. Чӣ хел портиро дар бошад дар комментария нависед. Мо ҳатман омода барои шумо сёмка кардан мегирем бародаро. Ина лайка бизанед, моям мотивация шавад. Бой бозор рафта барои шумо сёмка карда пешкаши шумо гардона мегирем. Рафтем бародаро. Бародаро маълумот Портер 2 мошин вагон соли 2014 мотор 133 CRD рангош родной буд. Краска шудагӣ не мошин бародаро. Ина ин ҳолати баллончои нах пана бародаро. Ҳолати қафошам пачка. Мошин ахони тоза будаст неки. Ҳозир нархша мегӯям бародаро. Электропакет регировка бакаринка, салонош кожини салон, коробкаш механика, монитор дорад, кондиционер дорад бародаро. Ина ин ҳолати салонаш марҳама бародаро. Мошин чӣ хеле ки дости бародаро. Краска шудагиш нефтосян. Мошин тоза бана. Тагошам бародаро на марҳамат. Иштироша бина бародаро нах пана. Баллонош пачка будасине. Дутта запаска дорад. Инҷошам нах пана будаст бортошам. Хай мошинча тоза бародаро. Техосмотр утилизация дорад. Нақша бародарҷо ман 125000 сомон гуфтасам мошин боз савдо мешавад. Херидор бошта маъмал ин номерашон 92 79 74 44 98 79 74 44. Херидоро успех. Доро маълумот Портер 2 мошин соли 2010 будааст. Мотор 126 CRD ина. Мотор 126. ҳолати балонаш бародаро марҳамат. ҳолати салонша хушро нигоҳ кунем бародаро. Электропакет мебинед салон, кожини салон ин инҷаш. Коробкаш механика, кондиционер. Кондиционер ҳа ин 140,000 пробега будааст. Ин ҳолати тагош бародаро. Ин қафош марҳамат. Запаска пеш қафо ҳаст. Документош хена? Техосмотр утилизация дорад. Нархша бародаро 110,000 сомон гуфтасам мошин боз савдо мешавад. Херидор бошта марҳамат номеро мемонем занг зида мошина савдо кара бигирем. 92 754 02 90. Херидоро марҳамат. Бародаро маълумот Kia Bongo мошин вагон соли 2014 будааст. Мотор 133 мешавад бародарҷо. Ина мошинча азор мекунем хушро нигоҳ кунед, яке лайка бизанед. Рафтем бародаро. ҳолати баллонош марҳама бародаро. Ин ҳолати салонш нишон медиҳам хушро нигоҳ кунед. Электропакет, кожини салон, коробкаш механика, кондиционер дора бародаро. Ана ин ҳолати салонаш. Ин ҳолати тагош бародаро. ин сандуқча доштааст, запаска. Кафо ин пешаш. Техосмотр утилизация дорад. Техосмотр утилизация дорад бародаро. Нарх чанд шуда? 130 савдо мешавад. Бародаро нархи 130,000 сомон гуфтасам мошин боз савдо мешавад. Херидор бошта марҳамат. Ин номерашон 92 670 21 81. марҳамат бародаро. ин бародаро хундай мейту харо якта сёмка мекунем, қалаташ мезанем. хушро нигоҳ кунем бародаро. ин мошин вагони соли 2016. мотораш ша мошина. мотораш 39 мешад, чӣ мешад бародаро. ин номераш хай занг зинтон бародаро. Мана 92 744 47 00 занг зинтон. нарху навош ҳамаша фаҳмитон. ина запаска дора бародаро, пеш қафо. Севунум тонаги. бародаро шавинем ҷо ҳамаш холӣ пур шудааст. ҳозир якта навор мегирем. бародаро маълумот Kia Bongo мошин вагон соли 2016 мотора 133. мошина азо мекунам хушро нигоҳ кунед, яке лайка бизанед бародаро. ҳолати баллонош марҳамат. салонош маъмалини салон даст бародаро. пробега чанд тако? 36 сена. 36?
Сразу еще. Сандвичам даст бардро. Оти балонош. Запаска дорад. Мошинча тоза бардо тайёр кирги. Нарши 140,000 сомон гуфтасиян. Мошин бо савдо мешад, техасмоти утилизация дорад. Яъне номерошон 92 75 36 68 98 77 83 83. Хейдо марҳамат. Инҷа якта дигар маит тобдаст. Солаш 2015 ин солаш буд. Якта муфлук митиабо. Кадо? Ин шумо? Шанс деко? 240,000 сомон гуфтасиян. Мошин вагон. Мотор севно мешад. Севно мотор. Мотор севно будаст. Маито ина. 240,000 сомон гуфтасиян. Электропакет, центр замок, оти салонаш, коробкаш механика. Яна ин ҳолати салона бардо. Ина. Айн бекинаш. Севнум тонеги будаст. Нархша бародаҷон ман 240,000 сомон гуфтасиям, мошин боз савдо мешавад. Херидор бошно марҳамат, ин номерошон 92 38 21 22. Херидоро марҳамат. Бародаро Портер 1, Портер 2 мошинои гаштагӣ. Иношам оз якта навор мегирем. Чанд буд ако? 78,000. Соли 2002 Портер 1 будаст. 78,000 сомон бародаро. Балонош нав. Капошам нав. Запаска шайн. Таҷ авто. Таҷ авто. Ин ҳолати салони бародаро, электропакет, салонош кожини салон, коробкаш механика. Техосмотр утилизация дорад. Ана ин рақамош 92 676 52. Хейдор бошно занг зам метавон бародаро. Доро марҳамат Портер 2 гаштагӣ будаст. Ин соли 2008 мотора 126 ярди. Мошинча азо мекунам бародаро, хушрӯ нигоҳ кунед, як лайк бизанед рафт. Балонш хайлиш мекунем бародаро. Электропакет, регулировка боковика, мебелни салон, ин кожини салон, кожонш уже рафтаги бародаро. Коробкаш механика. Кондиционер дорад, 234,000 пробег дорад бародаро. Эй, олд тагош бародаро, мошинои гаштагӣ намехе ягон ҷош ҳисоби я овздагӣ даровадагӣ бодлоба. Ягон ҷо кор кирги не бародаро. Херидор бошно нарху номша ҳамеша пурса пешки шумо мегардонем бародаро. Ойношам бо сиёҳ будаст. Документашам меписем. Документашам паим даи тренировкашам будаст бародаро. Иҷозат ҳайбласт тренировкашам. Херидор бошно ози нарху навоша ҳамаша ин номероша менам бародаро. 44 44 X 20 будаст бори ё. Ҳал нарх навоша ҳамаша пурса пешки шумо мегардонем соҳибаи бё. Баромад ин Портер 1 савдо шудааст 68,000 сомон майне. Бародаро нархша 95,000 сомон гуфтасиян, савдо мешудааст бо. Ин документош тренировка ҳамаша тренировка техосмотр утилизация дорад. 95,000 сомон гуфтасиян, солона будаст документош. О савдо мешудааст бародаро. Рақамошон аком? 92 954 99 95 99 95. Херидоро марҳамат бародаро.